Так, доллар 94'ten alıp 96'dan satып atat. Rubeldi dostlar. 93 tiyindan alıp 99 tiyindan satып atat. Assalamu alaikum. Bizdin kanalın görücüleri, jana konukları. Salamatсыздарбы? 24 mart 2022 yıl saat 9 bolup kaldı. Biz şlagbaumda обменкалар көргөзүп беребиz dostlar. Мына бул жерде 92'den алат, долларды 95'ten сатат. Rubeldi 93 tiyindan alıp 98 tiyindan satat. Dostlar biz menen bolup like basıp kanalga катталып турыңуздар. Daha bir iki обменканы көргөзөйүн. Мынакей достор, бул жерди дагы көргөзүп берейин. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар достор. Бул обменка болсо мындай экен курс. 93'ten alат, доллар 97'den сатат. 90 тиындан алып рубльди 98 тиындан сатат. Бул жердин курсу 92'den alıp dollарды 97'den satып атат. Rubeldi 92 tiyindan alıp 1 somdan satып атат. Şlagbaum, Fuchka, Çuy kesilişinde dostlar. Gün açık, Bişkek şahri. Sağ salamatla kalыңыздар.